into eyenzeka after amabutho kwaZulu senqobile isandlwane because kwaba nelento ye-ceasefire kwabonakala thina bayahlulwa and then amangisi agibela amahasha abaleka eza eShiyane ila umuntu anidabula amanzi kaMpande ngoba wafika khona noNdi ibutho mabefika esandlwane basebethi umuntu anidabula amanzi ngeke yena aphindele emuva namabutho akhe bengakalwi ilapha bawela khona ke umzinyathi beza eShiyane eRocksdrift bezolwa namangisi into eyenzeka isilo sasibatshelile ukuthi yena bangalwi namangisi uma sewele umzinyathi ngoba sewuyi-territory yawo leyana so yaliwa ke impilo into eyenzeka abantu bavele ba-relax amabutho kwaZulu in particular ayitshela into yena sekuphelile ngamangisi kanti amangisi azobuya futhi azoshisa uNdi mhla ka-4 July 1879 abopha inkosi esilucetshwayo asesibopha ngoba sasilokhu sicasha engasitholi bengasitholi singasahlala ondini seshisa iwindow